Hvala. Meni je jako drago da baš sada pričam jer zapravo puno toga što sam pripremila već djelomično vodi u odgovor što se može napraviti, a da se ne čeka na ove velike konferencije, velike samite i političare, čak i naše zajednice diljem svijeta su se već probudile. U naslovu ovog izlaganja je uzgoj hrane u gradu, pa sam htjela ovako pokazati prvo jednu sliku high-tech rješenja. To je jedna visoko moderna, automatizirana, vertikalna farma, urbana, u Singapuru, proizvodi jako lokalno povrće. Znači, mogli bismo reći kao, evo, to je jedan od ovih tehnoloških napredaka koji nam omogućuje lokalizaciju ekonomije, ali malo bolje to pogledate, vidite, to je farma na više katova, rasvjeta električna vjerojatno 24 sata, sve automatizirano, zemlje nema, voda, kemikalije, hidroponija i ono što je zanimljivo je da praktički nema ljudi u tome, dakle ona ne zapošljava lokalne ljude. Znači što se tiče lokalne ekonomije skoro pa nula, što se tiče odgovora na klimatske promjene i tako dalje, nismo puno dalje došli od ovoga ovdje, a to je tipičan uzgoj hrane, monokulturni u amazonskom bazenu. To je nekad bila prašuma, ne tako davno, ali to je naša realnost. Znači, tamo se proizvode grahorice koje onda hrane stoku koju jedu ljudi možda u Zagrebu. I sve to moguće, zašto? Već smo imali o tome riječi, zbog relativno jeftinih fosilnih goriva. Znači, ljudi se žale, fosilna goriva nisu jeftina, benzin je skup, ali zapravo su prejeftino u odnosu na ove štete na okoliš, koje mi nemamo u svojem susjedstvu, pa možda to i ne vidimo. Nafta koja postaje skoro pa jedina jako lako dostupna su bitumenski pijesci koji izgledaju ovako i sad možete misliti koliko energije je potrebno da ovo pretvorite u jednu tekućinu koja ide kroz naftovod. Zbog transporta silnog možemo reći da mi jedemo naftu, a ovo sve drugo na nama od ovoga do ovoga proizvedeno je na ovakve stvari, na ugljen koji nije ništa bolji, niti što se tiče emisija, a niti šteta na okoliš. Ovako izgledaju danas rudnici. Znači, idemo tražiti neka rješenja koja bi preuzela odgovornost ne samo za ovo što se dešava u Zagrebu. Znači, električni automobil super stvar, nama ne proizvodi emisije, ali proizvodi nekom drugom velike štete. Ovo je kao povijesni pregled šta smo mi do sad napravili, znači vrijeme isto tako ovdje, upotreba energije i resursa gore. Razvoj je išao skoro eksponencijalno i sada smo negdje ovdje i kamo ćemo. Znači, katastrofičari kažu idemo dolje, jel, smak svijeta, smak civilizacije. Neki kažu nema problema, business as usual, valjda ćemo minerale kopati na mjesecu, na Marsu, možemo dalje. Mi koji nešto znamo o tehnologiji nismo toliko optimistični. Ovo su ovdje dvije mogućnosti kamo možemo ići. Jedna je da malo smanjimo potrošnju, zelena tehnologija, to je jedna opcija. A ono zapravo o čemu volimo pričati mi iz permakulture je ovaj vrsta negativnog razvoja koja zapravo ne znači manji standard života u smislu da znači manju potrošnju, ali ne znači manju kvalitetu života i znači život sa puno manje novaca. Znači, kakva su to praktična rješenja što ljudi mogu napraviti da smanje i emisije, zapravo i poboljšaju kvalitetu života za malo novca u svojem gradu. Ovo je što su napravili Kubanci kada im je ponestalo nafte, kad se raspao Sovjetski savez. Dakle, nestalo im je i hrana i oni su mogli ići orijentirati se na masovnu proizvodnju kave za izvoz da bi mogli kupiti hranu. Oni su rekli to nam nema smisla, idemo uzgajati hranu tamo gdje jesmo. Znači, u gradu. Kuba uzgaja 60% svojeg svježeg voća i povrća i to je dostupno po jako jeftinim cijenama. Znaju ljudi koji se bave možda i sociologijom, statistike pokazuju da je zdravlje Kubanaca možda bolje od zdravlje u bogatim zemljama. Ovo je slika iz Detroita, znači visoko industrializirani grad u kojem se ekonomija počela raspadati zbog raspadanja autoindustrije
što se desilo? Počeo se i grad raspadati, kuće su se počele urušavati jer u njima nitko ne živi, nema javnog prijevoza, da dođete do svježe hrane biste trebali vjerojatno 5 do 10 km pješačiti, znači idemo opet uzgojiti hranu tamo gdje jesmo, tamo gdje ima prostora, tamo gdje nema više kuća. Dakle, uzgaja se hrana na licu mjesta gdje ljudi žive. Ovaj primjer nije urbani, to je iz Eden Project u Engleskoj, ali pokazuje zapravo kako se puno hrane može na malo prostora uzgojiti, polikulturno, ne monokulturno, i zapravo pokazuje primjere kako bi strategije gradova za niskougljični razvoj, u kojem smjeru bi trebale i mogle ići. Kao što vidite, ovo i dosta estetski zgodno izgleda, znači nije samo da je korisno zato što je hrana. A već su i građani sami počeli razmišljati u smjeru da, ok, ako uzgajam nekakve biljke na balkonu, zašto bi one bile samo za ukras? Evo, mogu biti krastavci, paradajzi i takve stvari. Ovo je jedan balkon u Maksimirskoj, ovo je jedna terasa u napuštenoj zgradi, ekipica koja je napravila vrt prije 2 godine, nije imala pojma kako se to radi, u roku od godinu dana su naučili. Znači, to su vještine koje se mogu vrlo lako usvojiti, vrt je još uvijek tamo, ovo je još jedan u centru grada na krovu, ja mislim da je već sada u 4. sezoni i sve je bujni. Znači, takve stvari dolaze od pojedinaca i zapravo bi gradovi, vlasti bi mogle učiti nešto od pojedinaca. Situacija prije 2 godine je bila da smo vidjeli da postoji zapravo interes za ovakvim stvarima, ali nije dovoljno hrane na balkonu, na krovu, pa ajmo identificirati neke gradske površine koje su zapuštene zapravo i blizu kvartova gdje bi ljudi htjeli i mogli nešto uzgajati. Iz grada su nam rekli nemoguće, nije u zakonskom okviru, nije u prostornim planovima, pa smo malo onako komunicirali sa gradom pozitivno, malo bockali, dopisi i ovo ono. Da, pokazali kako može recimo puno hrane umjesto parkirališta ići i evo ga, godinu dana nakon toga ta ista lokacija, Mamutice u pozadini, dobila je vrtove, znači grad je zapravo shvatio da takve inicijative imaju smisla i to je zapravo samo početak. Vrtovi se šire po gradu, znači gospodin iz grada je pričao o smanjenju emisija kroz nekakve tweakove u energetici, ali zapravo jako puno emisija dolazi i od transporta hrane, tako da ovakve inicijative su svakako za pozdraviti. Ono što se može nadograditi na takve stvari je rad sa zajednicom, znači rad sa ljudima zapravo, povezivanje zajednice, ne samo edukacija, nego zajednica koja će održavati te stvari. Ako imate zajednicu, vi možete napraviti vrt na betonu, koji je teže zalijevati i sušuje se i tako, ali se može. Ako imate zainteresiranu zajednicu, onda možete napraviti vrt čak u 7. mjesecu na plus 35, na jako zbijenom zemljištu, sa ljudima koji nisu nikada alate držali u ruci, ovako na malo egzotičnoj lokaciji, na trgu Žrtva. Obavezno idete vidjeti, to mi je u centru grada, vidi se iz tramvaja. A ovo je lanjska slika. Da, i vrt ima dozvolu, da sad neko ne bi pitao da li ja smijem pričati u tribini grada Zagreba. Jedna stvar koja je jako za pohvalu je da se zapravo lokalna zajednica, ljudi su se nama javili i rekli su da žele pomoći oko održavanja i zalijevanja vrta u najvrućim mjesecima. Da nije bilo toga, vrta vjerojatno ne bi bilo. Znači, vrt je još uvijek tamo i nema vandalizma, tu i tamo neko si ubere blitve, jedna tikva je nestala, ali vrt je javan, bože moj, to nije moj vrt. To mu je poanta zapravo da pokaže kako se jednostavno neke takve stvari mogu napraviti i isto tako daje šansu ljudima da nam se priključe, da nauče i onda to što nauče odnesu sa sobom kući ili bave se vrtlarstvom na svojim parcelama. Kad se priča o zajednici, ovo je još bolji primjer, to je vrt u Prečkom, koji je u potpunosti zajednički, ljudi se sve dogovaraju, dakle nitko im ne kaže odozgo šta moraju raditi u tom vrtu, kolike im moraju biti parcele, oni to dogovaraju sami i ja bih svakako htjela vidjeti više takvih vrtova u gradu. A evo ovo je jedan primjer kako su ljudi spremni zasukati rukave, znači ne radi se o mladim pankerima, ja vjerujem, otišla je rukola u sjeme na štrosu, možete slobodno prošetati.
htjela bih zapravo pozvati što više ljudi da sadi hranu u gradu. Znači, to ne mora biti ništa teško i ne moramo koristiti prostore koji se već koriste za druge stvari, nego jednostavno vidjeti da se može i naučiti šta se radi. Mislim, neće se niko najesti od ovoga, ali s druge strane ne može niko reći da je negativno, ne znam, par jagoda ili paradajza. Znači, takve stvari mogu itekako oplemeniti i grad, a i pružati sadržaje zajednici. E sad, zajednica se može uključiti u druge stvari, može osmišljavati druge stvari, čak i ako ne sade hranu. Ovo je jedna isto inicijativa koja ide par godina. Besplatni dućan, ista ekipa, ona koja je imala vrt u autogumama, to radi. Znači, prikupljaju se svi mogući viškovi, što ljudima više ne treba, od knjiga, odjeće, dijelova namještaja i nude se besplatno zajednici. Zapravo je dosta korisnika su samohrani roditelji koji nemaju zaposlenje, tako da i svakako jedan humanitarni element u tome postoji, ali inicijativa je započela baš iz ovih antipotrošačkih pobuda, tako da se može to spojiti. Znači, i ono što je dobro, što rješava probleme koje inače politika treba riješiti, sa ovim što radi zajednica. Ovo je primjer besplatne biblioteke. Nije u Zagrebu, ovo je u Karlovcu, ali ima ih sve više. Znači, princip vam je jasan. Pročitate knjigu, vratite je tamo, uzmete drugu, imate viška knjiga, donesete dalje. Molim? Po karlovačkim školama masovni su. Ovo je, imaju baš i ovako, ovo je na ulici. Znači, ima i ti javnih, ima jedna u Zagrebu, bilo bi zgodno vidjeti i na drugim mjestima. Dakle, to je isto jedan oblik ekonomije dijeljenja. Znači, ne moramo za sve imati para, ne moramo za sve imati novac. Ok, malo se opet vraća na hranu, ali trebamo svi jesti. Ovo je besplatna farma u San Francisku. Isto kao što kod džamije kod nas nije bilo vandalizma i ljudi nisu sve pokrali, isto takva je stvar kod njih. Dakle, svatko može doći, ubrati što im treba i volontirati tamo. Jedna inicijativa u Engleskoj, gradić Todd Modern, čak je otišao u krajnost da sade hranu na svim javnim površinama. Znači, ispred kolodvora, ispred policije, ispred gradske zgrade, ispred koleđa, svuda se sadi hrana i pokret se zapravo širi. Grad je vidio, gradska vlast je vidjela da im se to isplati. Dakle, grad je dobio čak sada i turizma, a ljudi su naučili puno toga i eto, znači nešto se dešava i puno više toga se čak i može. Ova zajednica iz Belgije, kao što vidite, ovo je sa interneta slika, oni domaće svježe povrće dijele besplatno. I sad pitanje je kako im se to isplati, od kud dolazi sredstva, kroz projekte ili nešto ne. Oni kažu da sredstva dolaze iz čarobnjakovog šešira, a da, čarobnjakov šešir su ove stvari, čarobnjakov šešir je utroba grada Brisela i okolnih mjesta i opet viškovi. Dakle, oni prikupljaju sve što zajednica smatra otpadom, što više ne koristi, od građevinskog materijala do knjiga, do bicikla, sve to poprave i onda dijele natrag u zajednicu. Ne samo da dijele u zajednicu, nego zapravo i ne moraju trošiti novac. Jedan njihovi troškovi za 20-ak ljudi, između 2 godine i nekih 96 godina najstarija članica, jedni troškovi su im za vodu i za plin za kuhanje. Dakle, oni više ne moraju sa svoje farme prodavati povrće, još uvijek se bave time, ali sada ga dijele besplatno. Znači, čak takve stvari su moguće, a ova inicijativa koja se proširila po Njemačkoj i Nizozemskoj besplatne popravlja one apsolutno svega. Znači, ljudi mogu naučiti kako popraviti sve, od igračke do kompjutera do peći. U Zagrebu je super stvar, u Frankopanskoj biciklu popravlja, ona čak se i kompjuteri popravljaju, neke se nove osnivaju po zemlji. To su elementi ekonomije dijeljenja, svi nešto dobiju toga, nešto nauče, a novac ne mora zapravo uvijek razmjenjivati ruke. Možda da se mi svi sada, ne znam, da sjednemo u krug i popišemo što možemo, što trebamo i što možemo ponuditi zajednici, ovako bi to izgledalo. Ovo je na engleskom, nisam još naše poslikala, ali budem.
Zanimljivo je da se uvijek nađu parovi, uvijek netko kaže aha, nije mi palo na pamet, evo ja imam nešto viška, a evo nekome treba, ili ja imam neku vještinu, a neko drugi baš to želi naučiti. Znači, takvi krugovi razmjene su popularni u svijetu. Zanimljivo je Grčka kada je upala u najgoru krizu, ovo zapravo izvlači ljude. I neko može se pitati, aha, onda se možda ne plaća porez, ali zapravo i vlast ima koristi od toga, zato što ako vrijednost ostaje u zajednici, onda ljudi ne traže pomoć. Jel? Mi se igramo malo probnim web sistemom za razmjenu, za sada samo zezancija, ali nadamo se da će tako nešto zaživjeti i kod nas. Ali ono što je već zaživjelo kao oblik solidarne ekonomije su grupe solidarne razmjene. Radi se o direktnom povezivanju malih obiteljskih gospodarstava koje donedavno nisu kome imale prodati, gdje plasirati svoje proizvode, i direkt ljudi koji žive u gradu, koji nemaju gdje uzgajati svoju hranu, a koji su spremni solidarnu cijenu platiti i svejedno im je li ta mrkva čista ili prljava. Znači nije bitna estetika, bitno je da je hrana svježa, zdrava i da nije plastična, da znaju gdje je rasla. Prije 3 godine je počela prva inicijativa, sada ih već ima 15 do 20 u zemlji i postaju sve popularnije. Eto, mogu vas pozvati na internetu da nađete i da se priključite nečemu, znači dobiti dobru hranu za puno manje troška nego bi inače ljudi očekivali, a podržavate upravo tu lokalnu ekonomiju. Možda samo da zaključim sa ovim, malo je apstraktna slika, ali ako vidite tamo lijevo ove bačve. Bačva simbolizira ekonomiju u lokalnoj zajednici. I sada zamislite, vi potrošite nešto u supermarketu, da li to ostaje u lokalnoj zajednici? Ne, vi bušite rupu u toj bačvi, nešto curi van. Platite porez, to je druga rupa, curi van. Platite račune, struja, plin, ne možete račune platiti u paradajzima, u pušliku blitve, jel? Znači sve to curi van i ovakve inicijative solidarne ekonomije u zajednici zapravo zapušavaju neke od tih grupa. Poreze, račune moramo u novcu platiti, ali više će za to ostati ako ne damo onaj ostatak novca korporacijama, nego to zadržimo da cirkulira tamo gdje se vrijednost zapravo i stvorila. Znači ne radi se samo o novcu, vrijednost cirkulira u zajednici. I onda ću vas vratiti na ovaj takozvani cvijet permakulture. Znači, puno ljudi je čulo, permakultura se bavi uzgojem hrane, evo sad se naučili, može i u gradu, skupljanje, recikliranje vode, recikliranje otpada, gradnja prirodnim materijalima, ali sada smo baš pričali o ovoj socijalnoj dimenziji ekonomiji. Ljudi ne znaju zapravo da se i o tome radi, a to su one jako bitne karike. Bez zajednice, bez ljudi vi ne možete imati niti održivo imanje, a kamoli jedan održivi grad i svi u tome imaju svoje mjesto. Evo baš kao i sjemenke u ovom cvjetiću od 3 kile, to je jedan od onih naših sa džamije. Ja bi se ovim završila. Hvala vam.